Hagajing la kai Nepal Premier League final hapring ka Sudhur Pachim Royals Persia ega Jonakpur bol. Haba pai syang la kai kai final rengkat bagi peu hajar ngot kinong petkai ka Jonakpur bol kala khor ka nam job. Hadin bagalala aban Pynliem ya ka Sudhur Pachim Royal da Sun Weekend. Baling bang negi job ke Jonakpur kala yo ban ra ka nam ladu baningkong jong ka Nepal Premier League. Hagajing la kai Indian Super League hapring ka Mumbai City Persia ega Chennaiyan. Haga negi kai ka Mumbai City kala khor ka nam job hadin bagalala aban Pynliem ega Chennaiyan da shigol lanot. Baria negi shigol jong ka Mumbai City la yo ban tiap tang haga minit ka bapra. Hagway pat kajingan kai Indian Super League happening ka East Bengal Persia ega Jamshedpur aba pai syang kajingan kai ka East Bengal kal khor ka nam job hadin bagalala aban Pynliem ega Jamshedpur da shigol lanot. Baria negi shigol jong ka East Bengal la yo ban tiap haga minit ka ban riu peu. Hagajingan kai Premier League happening ka Ipswich Persia ega Newcastle. Haga negi kai ka Newcastle kal khor ka nam job hadin bagalala aban Pynliem sok ega Ipswich da Saul lanot. Bada haga negi kai Alexander Isak la yo ban tiap hat-trick. Haga jingle kai hapring ka Crystal Palace Persia eka Arsenal haga negi jingle kai ka Arsenal kala khor ka nam job hadin bagalala ban Pynliem sok eka Crystal Palace da Sun lakaway. Bada haga negi jingle kai Gabriel Jesus ule yo ban tiap ar gol naga banta ka Arsenal kata haga minit ka ban riu bad haga minit ka bakhat saw. Hagaway par ka jingle kai Premier League hapring ka Kynhun goalkeeper ka Argentina ka Aston Villa Persia eka Manchester City. Haba pai syang negi jingle kai ka Manchester City kala mat Biang eka namrem hadin bagala syak Pynliem hakmat ka Aston Villa da ar lakaway. Badling bagan eka namrem ka Manchester City kala hiar syak ka kerdan ka banriu kat baga Aston Villa kala kiu syak ka kerdan ka basan. Ka Liverpool kadang ne ha ka kerdan ka baningkong ka Chelsea kadang bad ya ka kerdan ka ba ar bad ka Arsenal kadang bad ya ka kerdan ka balai. Haga jingle kai La Liga hapring ka Barcelona Persia eka Atletico Madrid. Haba pai syang negi jingle kai ka Barcelona kala yo shwa bat penki jar nengkong haga minit ka balai peu lengbau Pedri. Henry haga kelamit kata haga minit ka ban riu peu ka Atletico Madrid kala yo ban tiap eka gol penya pada shwa ban kut ka jingle kai kata haga minit ka bakhandai peu plus riu ka Atletico Madrid kala yo ban tiap eka gol pentam lengbau sorlot. Badela bagini ki ar gol la pelong eka Kynhun ile kai jung Alverez ka Atletico Madrid bakan khori ka nam job haga negi jingle kai da ar lakaway. Bad ka negi ru ka sien ka balai baga Barcelona ka syak rem haga jingle kai halaying. Badleng baga negi jing job ka Atletico Madrid kala kiu syak ka kerdan ka baningkong haga mi ya kheng poin bad ka Barcelona kala ha ban hiar syak ka kerdan ka ba ar.